Kia whakawhiti atu tātou I nae ki te uru o te wai pounamu, kei reira tētahi o ngā wāhi e tirohia ana e te kāwanatanga hei kiritanga ke mana. Ko te whakapā ia e 2 piriona tāra te uara o te waro, kei roto I te whenua o tēnei takiwā. Te ngahere o Paparoa, he matomato te whenua orunga, he huhua nā māpuna oraro. O te whitumano heketea kua whakatahania e te kāwanatana hei whenua maina, e toru heketea kei konei, e waru ōrau o tēnei nahere, e matapae tiana e 2 piriona tāra te rahi o te waro kei roto I te whenua, he kaupapa e tirohia ana I te iwi. We're running through a process regarding these applications and this Section 4 as such. So we're working quite closely with Naito to come up with our ideas and also identifying significant areas of importance, more so to us, but to Naito as a whole. Ko te wāhi e whakarite ana ko te ngahere kei tua o te taone paku o ina ngā hua, e pukuriri ana te haukainga kei karia o rātou whenua. The tourists are already complaining about the 1080 poison signs that they see everywhere, and they're asking us, where is our pure green New Zealand? And I sort of feel if we start mining our conservation land, then we're going to lose tourism, and it's worth a lot more than $194 billion to this country. Most of the money that comes from all that mining leaves the country. Engari tērā anō nā whakaaro o te runanga o nā te waiwai. We can work together on something. Just getting the balance right is going to be the crucial thing, but I'm sure it can work for the benefit of the West Coast and the country as a whole. Nō reira ke te tōtara wāhi rua te haukaina. There's definitely room for some form of work, but what at this present point in time we're not sure of. But in the context, I guess it's a good idea. Ka whakatauria nā whakaritena a te kāwanatana I roto I te 5 marama e haere ake nei. Rāpara tāwhai, te karere.